Hello friends, norok jara North East Circle GDS Post Office na bagai online application khaijak tongnai rok tenyorok ni selected candidate rok ni merit list okori feka hinke jara selection ongjak tenyorok ni document verification khaina bagai oro 17 July 2023 tarikh jora tei norok ni document verification khaijaknai selected candidate rok ni document verification khaina thangporo original cell attested photocopies te relevance document langna nangnai te division ni moro tongo office post ni mong te community registration number percentage te document verification ni address jak tongo oro fighting kesong sanitary plus state ni Dharmanagar division ni merit list songkha 2597 ni simi te rok division ni moro jak tongo office ni mong te post ni moro jak tongo bo post selection kha te category jak tongo registration number percentage te document verification ni oro address jak tongo hinke friends norok notification na video ni description thani download khlai norok ni registration number nai norok ni mung tongo ni nakai naidi merit list ni notification na ang video ni description na rirenai hinke friends o mahai katal job ni notification naina bagai hasteni jobs youtube channel na subscribe khlai sabu khadi tei norok katal job ni notification nugui mannai।